kami sirampun si Sulawanmi susi sarita tolambang tentona tonorong tume pakalay diyote pangaranti malik nati kaisungan di maya-maya tondo korongko tonate talapi kanete matulapanan tondo ko pembasian loni pangi teranti tidak untuk namis soro kayang lombok na kita nan lola naturak kumamakam kuno tumo panong poko doke-dokean nana Isus sare kayang doni polondong namuani allo inina siapuang toropo untara nakadandanan sangka ululuan dandan palelean dikasiri mata bubun na dikabanga tondon turunan torme kono kolondong lako baba na lembang mikutin tian kala lako pentu tuan lipu na tundang salari kanaruyang tangtungan dika kumombong tengko si turu unggaran limbong maallo totemo tasik lante kulla di randi lulangan siang para lamba si barrong barana arama kamban tu tiumba diong may padang ri palopo pada dolok diong may padang ri lamasi langan siya o kalamba si barrong barana arama kamban tu tiumba lamay padang ri mangkasa nakarara ka padang ri goa nanay kombong total dubot joy cede siapa kala ipak pada men nulusau menta dulu reke susi raton natuo naton natempa kalianna susi tola bo natakin sudidilan dia wakana bayak komba rimatanna napa petangkean langi napataru tubatara pura barana nasong kalamba na pasio songan na pengkarapai sanga bejan na ilante allo totemo lante kulla dirande lulangan anak pare nangka solapas sasaran tuyo la kokua tabe ta torro morokko taun nisung parayamo gaya ma dandan bintoen ma paran natarana ki balaran nampak tang salah suka na loloan ki rantian tuyo tang pindaura na latanai sitam mumali langan si dupakaboro anak na tampagayang bong sunakinakan sola sile to barra na polo kaindi na tulaung palimbong kada sang buku lompainan sang pati kanan bisara to kumua karampoan tamas sola nasang kakendenanta angga mairi kitimang maumburang tang atiseno kikala paparaya ma tallo tang poka na katongkonanta kitimang ma bulololong kirande maao tang kelesoan
Biro-biro to po rin yung sa payman ng labyo to Pika Simino. Neluluke to hindi may biro-biro. Masaka po rin ito sa payman ng labyo to Simino. Neluluke hindi may. Nasa matutuway na ng biro itama. Kamu mipikir itu lambai. Sebenarnya ini aku minum yang kau beda. Oh, kalau nanti kalau turi pak kami sudah lakukan mah. Oke. Tontong siran dan namanda nenek sipo tampu matoto tontong sipo pak buntuan rano nenek sipo tane te kasalle tangla si pairisan angin tangla si pasimbo anda dinding ngake de tuallo pada ke de tua talangan bulan pada langan parayanta laun kallo tangan alangi reke lau se pak lindo na bulan naki kota be ta patanan rampak talinga duan tata pali dan suling seo kataki kambio santung pite sangarara ata iya matu katongkonan kamarintinan na Bati PS Popang batu nenek Horas rombongan Bati PS Popang batu nenek Horas damai talung lipu turam pemarin di nanti dong tongkon mato konan laki turam pemetan damali tutun kaboro lako Bapak Amaya nah dako la indeki alang leterce sitaruna katongkonan kamarintinan nenek Agung sia nenek Agung Pongki talung lipu turampo metanda mali tutun kaboro lako si Bapak namanya lain deke alang leterce si taru lantang na marok talu selako karua
Si taruna katongkonan kamarintinana si Bapak Aseli. Si Bapak Aseli gare tallung lipu. Rampo metanda mali. Tutun kaboro lako si Bapak namanya. Lain deki alang letter C lantang nomor talu saya lako karua. Si taruna katongkonan kamarintinana si Nenek Pito. Si Nenek Pito kambira tumanete. Rampo metanda mali tutun kaboro lako keluarga Nenek Guntur. Katongkonan kamarintinana keluarga almarhum PT Ringan, keluarga almarhum PT Ringan jong mai palopo turampo metanda mali tutun kaboro untan data sikir ramakamban untodi ngebulawan ibu kutang sideran rampo mak tangkian suru lain deki nomor misa nomor 2 lantang patang pulon 2 patang pulon talu sidaruna katongkonan kamarintinana Legio Maria Presidium Maria Pengantar Segala Rahmat Jomai Makassar turampo metanda mali tutun kaboro lako Pastor Herman Panggalo lain deki talung alang letter B sitaru lantang talung pulon 5 patang pulon nanan sitaruna katongkonan kamarintinana keluarga besar penyelenggara Katolik bersama guru agama dan penyuluh agama Katolik kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja Jomai Makale turampo metanda mali tutun kaboro lako Pastor Herman Panggalo la indeki alang letter B lantang talung pulon 5 patang pulon nanan sitaruna katongkonan kamarintinana Ibu Yuldea Makassar rampo metanda mali tutun kaboro lako Pastor Herman Panggalo la indeki alang letter B lantang talung pulon 5 saya lako patang pulon nanan sitaruna katongkonan kamarintinana Dela jong maila masih turampo metanda mali tutun kaboro lako si mama anak anet la indeki alang letter D si taru lantang 20 nanan tal 20 talu 20 nanan si taru na katongkonan kamarintinana Gilbert 2 Lembang Jomai Makassar rampo metanda mali tutun kaboro lako si mama anak anet la indeki alang letter D lantang 10 nan saya lako 20 talu sitaruna katongkonan kamarintinana Erwin Sola Adinna kambira tu rampo metanda mali tutun kaboro lako si Bapak namanya la mentama ke lantang nomor talu saya lako karua nagi kola susimo sangarara tapa kantianan bulawan taki kambio santung di batang di kaleta ki kabiri di bulawan dia tondon to batang ta na kikwambay melong ke mbukayula miki isuling kararata ta patumeng kakaboro o mabatelentek ta tatiberu mana apalakoy nan kura di papatuangki din na siupa na katongkonan ta lasung pulang alolok na upo pendaunan na natanglah penelakan natang pesanisian natontong ki parampo kaboro roko suling kararata ta kumua kita rarabuku turampo matangkian suru la sitiro ki isya pongojoni tontong memak tu babangan panda di bolong tuan memongan pentumak bakan nate ada na rante masangka na turroi rama kamban na isung ibu kutang si piadiran diumay ba banalembang diumay pentutuan lip hoi manggi rika kupokada laku tuleran ni tang tatiro rakatau tang tak para kamatan langan siyo kalamba si barung barana angga to di potoding kalua na lembang to di polando samaran nampang lelean na pentutuan lipu angga pangloloan sangka pangosoran do tilangi pak tendeng seleng sirenden na loloan daw banuan nenek na tarana kado kaisungan todolona di palumpun ni sangka di toke tambani baka di batang di kalena na pasom siyo kalamba si barung barana tema itu tiranduk simbolong mani lokon loerara di gente salombe parerung tinting paunganan balu sudirapa pangloloana salah semua aluna ma lalung sangka ma kasea-sea langan sia balamba si barung barana pantala na lokon tala
patin demi nada turuane to sama wasin ini tasang kalapan da to dulu tato dan indo basi kasal itu dan yambe panda di pamaroson lama ini di ina padang ribu susi sarita kolam pantin toma norong langan di toros yarang tume pakaraling ilante allo to temo umisum si suluan tume bang bata ton talaori pes sulunanta tumangi batu tatodo sidan riu tasalembe ta pataru kalintan kalingkanta tapana ta kamalianta ulamban kalau mandalle diong masa pitu mangi diong lendong sia dekan bungkang umpar Ramadan ena pandai atau dolo naun tandai padang rongko kalebu batu laparan tondo kemari rilitakna tidak masak karanganna nah pabendan nilan dolong asolate salea ariri solate alang mak dandan panito mak paran nanai sus saregayang untarana kadandanan sangka di tete tampo kalau na disaladan saban minangan na ilante allo totemo laki kuah karampuan tamasolana sangka kendenan ta angga mairi kitimang maumbulang tang atiseno kikala paparaya mak tallo tang poka na katongkonan ta kitimang mak bulololong kirande maao tang kelesoan Kelas biru kok sama. Woi. Naik kelas ini balik. Woi.
Ya duka te belum kasih Pak Dewan. Ya anak hotel ya lian skincare. Nah, PS Popang, Pati PS Popang, kami tanungi ko ato siya nila na Horas. Mapisot talay na metang. Lembang to di Polando Samaran nampang lilian na pintutuan libu. Siyo kalambak si barung baranak diong balaran nampak diong teran tiang tuyutang pindaura na. Kumako manda atakala apa paraya tanda mali na to maarapu dalang tasaladan tema itu ding kaluak na to merapurara limbong rok kesuleng kararata. Na loloan
lante mai turriatan nun kada situru lante lepungan tondok nakikuha sundun siya miki simanta perupa upo siya miki sitiro lindo la bilangan si pamatua induk diong sang kapuran pangan si papanu karurungan diong sang pilambaran bolu angga anak naradian sola silek tabarra na polo kaindi na taruk bulawan nate tongkonan tulimbong marinding pala tasig makulam butaruno usauran kada sang buku sang pati kanan bisararo kosuleng kararata nalaki ko labayu sile na dudusang kalama na kilangan mo kan lamang ngakukumba lamang ngore tanda tinaran angga kami raputan lang angga to bemponan nao atau kumuha susibang kandika atau salebu ulantang analangi tembangkan to gaun tumarara kalan parara na batara ketiko ka itang ponno ilangi ike kumarara kitang sundun di batara susira agan na kami raputan lang angga to bemponan nao to kumuha tuming kakansi ulang katang palambiran mengkedeng kansi kadende katang paupuran nakikoden ni manite mai katang palambiran katang paupuran ti sebok kosuleng kararata palenda sumalang adio tondon to batang talaki kuah da taban ni madiong bateng da takang kanan ni mati ipe inawa la bitang latapukinan lo sule ba banalembang atang latapobokong kalambanan ti balik to dallo wakata sangadina ke ulambi ki katonang padang ke undete ki pasaparan mata kali tapator melong bang itondon nalalanta pasambali ni pantidakan namanda sambo batun na bintin tanah karuruna nasusi yaki di pi alloan ten talengo piuranan pupu rok kemaririn nalita ke dia ngomong ngapi na tanah ta tontong siran dan namanda nenek sipo tampo matoto tontong sipo pak buntuan rano nenek sipo tane tikasalle tangala sipa irisan angin tangala sipa simboan da dinding na kikotabe ta patanan rampa talinga duan tata palidan suling sew kata ki kambio santu ngopite sangarara ta ki kabe iriti bulawan pa gantinan bulawan ta ya moto katongkonan kamarintinana keluarga almarhum AL Tato keluarga almarhum AL Tato senga buntao tu rampo tanda tasikira lama kamban nuntoring bulawan ni buku tanga siaderan rampo mak tangkian suru lain deki nomor misa nomor 2 lantang patang pulon 2 patang pulon talu Tuding rombongan nate. Sidaru na katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Nek Kotong keluarga almarhum Nenek Kotong senga buntao rampo tanda tasikira ramakamban nuntoning bulawan ni buku tanga siaderan rampo mak tangkian suru lain deki nomor misa nomor 2 lantang patang pulon 2 patang pulon talu Tuding rombongan na. Sidaru na katongkonan kamarintinan na Papa Angel rombongan na siya Papa Ana Angel damai bori turam pemetanda mali tutun kaboro lako si Papa Ana Leoni la minta makilantang 20 na apa saya lako 20 nana Tuding rombongan na. nakikola susi mo sangarara tapakan tianan bulawan taki kambio santung jo batang ajikale taki kabi riti bulawan dia tondon to batang ta nakikuambay melong ke buka yulang amiki suleng karara ta lompating kakaboro amiki batang ajikale ta tiberu mana apala koinan pura di papatuang ki din naseupa ata nakatongkonan ta sumpulang alolok na upo pendaunan na natang lapen nilakan natang pesanisian lako kita rarabu kuturampo matangkian suru kinalolalanta la sitiro ki pongjoni kinalolalanta la sitiro ki pongjoni Siapan timbu merasa kami Burana Padang dan penganggaran ini lagi pamale. Rokok Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja Bimas Katolik Tape Nisun Nepala lati palea kabatun nakulla ilanti allo totemo lati palempe suluna padang lante kulla di randelulangan tontong kumarara karara makamban dio mai ba banalembang pada dolok pentut dio mai pentutuan lipu bukutang si piadiran unola buntu mak dandan tumete lombok mak parayawan pantaranakna padang rima samba pangloloan nama kole bayi bunta angge rongkong natukui rokko pantaranakna saweri gading pangloloan na batara guru
lamay lili na kadatuhan lugo. Unola buntuma dandan tumete lombok ma parayuan unting kai kalau mandale diong masapi tumangi diong lendong sia dekan bungkang umpar ramatanna isi salu sia dekan. Langani siyo kalamba si barung barana rara makamban tu tiumba damai to di paulu gayang na di pakaropo ko bulawan na tanga di alu anarampo tanga di tonda anamen tumakbak taruk bulawan na tumbang datu lalu sukan daurena palayukan tuna turiyang na tandi pada bulo lolong allo ini nak lako ba panalembang maaw tang kelesoan lako pento tuan ni baka panamen lindo tampara pa anak enden baturupan na taruk bulawan na siapong padon dan lamay padang retikala pantarana kena tengko asik lamay padang ribarana limbong mahal lo temo tasik lante kula di rande lulangan torro si suluan tamate ada na rante masangka unni sumo si suluan torro si arang tamate ada na tandung kalonar lamang giri ka kumokada lako tule rani siang balalamba si balarung barana angkate salombe pareru tinting pawanan balu sudirapa angga bokon na buangin di potarong ko na asik di pololo na sendana la kukuha tabi ta toromorok ko taong nisong parayano na tahanak ki balaran nampak tang salah suka na loloan ki rantian tuyo tang pindaura na ilang tegaru ga ampulembang di salisangka di darandang palelea la kukuha ku sampaki talulangan ku tendengki talureke na kede tuallo pada kede tua talangan bulan pada langan parayanta laung kallo tangan alangi reke lau sepa lindo na bulan na dumay tetongkonan to komoa karampoan tamasola nasang kakende nanta angga mairi kiti mga maungburang tang tiseno kikala paparaya matallo tang poka na katongkonan tak kiti mga bulololong kirang de maaw tang kelesoan
makalima na roko suleng karara na raramakamban bukutang si piadiran tumanda panariatan nunte inan di pepale sutungga di pesisik siduanan digente karampuan boyo kaisungan anak tomataka kumua mandaki nataranak te balaran nampak nololoan ki rente rantian tuyo tang pindaura na laki kuah tang matarik tanun tang masasebali dapatan damali na to maaraputan lang to ding kaluwa na to merapurara do may tetongkonan lidan rokosuleng karara tatakala paparaya apalagi kuah din na siya upa tapo upa paraya tato po paraya na po pamuntutang tipik ibatang di kaletan na po bayak tantilasi kitondon to batanta lau tongkon ni aloleko na te dao lalong sioso lau ni sungi kula sumule na te dao tarapang situran dadi di paturu-turu to mamak daw angin nangin datu na di parore to liaga do te sondong bulawan na nalaki ko labayo sielle na dudosang kalama na kadiyo makan mak meresalu roko mak pasaran danan belan na sundon siya miki isiti rolindo upu siya miki simanta perupa angga anak naradian so labong sunakianakan tulimbong roko suleng karalata marinding pala tasig diyong riwan malabi tama kulang butaruno talangan si pamatua induk diyong sangkapuran pangan si pabano karurungan diyong sangkapelang baran bolu na kikuha diyo may kami to maarabutan lang taruk turiyang nate tongkonan kumuha makamban ni mani dika tangki-tangki lambi na masirri manapa imani tangki karatuin na la bira katemay solongan sepu tangun nisa tangan nampak tangun pemaranga pangalisuan na rantian tuyu tanglangan ni mani lumpa-lumpa na sepu pundung tangalempang kaliling naman niya sele na sapa di karamanik la bira katekada sang bukuti salarandan dako batang di kaleta sang pati kanan bisara palenda sumalang di otondon to batang tatang makamban ni mani randan di puduk kitang manimpa imani darak tong kaubukan lengko na lilaki laki kuha dadi ka taban ni madiyong bateng data kang kanan ni matu pe inawa la bitang latapukin allo sule ba banalembang tang latabobokong kalambanan tibalik ito dalawa kata sangadin na laki palimbong ya rokoriwan malabi takipatasik kiriok kung suleng kararata bilan nakita kita pantara na kenapan di paliyuk pengeloluan na takdum kaisanan to manarang undasi ipokan na lembang to pande daruma kaselan na koli-koli to manarang undumpu renge kato to pande pasikemon lembak le ito din na siya upa tapo upa paraya tapo paraya takalo inatang salakalo tabori inatang salabori ta tontong sidit kanan nenek si tande paraya tontong si popa buntuan ranu nenek si potane te kasalle tontong siran dan amanda nenek si potampo matoto kasusi nenek to ke upa alo angina to dolo kapuangan talan to kula mangka di pelendu mangiri na parindingi simbona papayoi tang si tangga kauranan tang si bengan timpurasan na kikotabe ta pataran rampak taling aduan tata palidan suling siyo kata ki kambyo santo pisang arara ta ki kaabi riti bulawan pipa gantianan bulawan ta yamatu katongkonan kamarintinan na siya nenek Citra rombongan nasi nenek Citra damai tumbang datu bokko turampo metan damali tutun kaboro lako si bapak anak anet lain teki alang ale terce si taru sang puluhan nang saya lako 20 talu Toding rombongan nate. si taru na katongkonan kamarintinana nenek Fitri sang si turusan sang tiang karana si nenek Fitri jomai kakobi lamasi rampo metanda mali tutun kaboro lako si bapak anak anet lain deki alang ale terce lantang sang puluhan nang saya lako 20 talu Toding rombongan na. si taruna kamarintinan na angke jong may lamasi turampo metanda mali tutun kaboro lako anet sola adinna lain deki alang letter C si taru sang puluhan nan 20 talu Toding rombongan na. si taruna katongkonan kamarintinan na nenek Ice siya nenek Ice jong may lamasi rampo metanda mali tutun kaboro lako si bapak anak anet lain deki alang letter C si taru lantang sang puluhan nan saya lako 20 talu
Toding rombongan na. Si taru na katongkonan kamarintinan na si Nene Fesley. Rombongan na si Nene Fesley na may tikala. Turampo untan natasikira na makaman untuk ning bulawan ni buku tanga sideran rampo matangkian suru lain deki alang letter B. Toding rombongan na. Nakikola susimo sa ngarara tapa kantianan bulawan taki kambio santung joba tanga dikaleta ki kabi iriti bulawan dio tondon to batangta. Na kikuam bay melong kayang bukayo lang amiki isulen kararata dapat tuming kakaboro patelentek tati beru mana palakuinan pura di papatuang ki. Din na siya upak na katongkonan tala sumpulangan lolok na upo pendaunan na. Nga kikominto na kasiulangan kasiumpuran tamati ada narante masangka. Kiti mga makbulos ang lampa kirande maawo tangkilesoan langan kipa tedong saratu lasun bun na mo larabu ko jomay ba panalembang laupo na mo kasiulangan talante makarointo temo na di parampo mo kaboro lako kaleta masolanasan kita mintu rapu mintu tomatondok kumuada kok makarente te anan la dipogau tujuan perayaan misa yang akan dipimpin oleh Pastor Stanis Damen dan Pastor Welen Tulak Tasisani Solanasa. Ya, ibadah perayaan Ekaristi la dipogau tete anan dipimpin oleh Pastor Stanis Damen dan Pastor Welen Tulak.